Tiga mina ni Paulo do kyo kay do loma. Rakwawat-wata kami kawawuna. Upachika upan ni Kristo atawi si chay kwayam. Di narana meidid na inu piuyawiyan na niya mataduto. Hamangi numakwa. Tawu seriam uriuya mapanup jatan ji Yes Kristo. Sutay kanu yung rana yakmi ni kuwayan su raratana kanuji narana meidid na inu piuyawiyan na niya mataduto. Wiwa walam na ni muisyam di nasidong yata na kumarudu pirarat nanta. Ta cinatawu-tawu ka pirarat nanta. Am siya matadutuam uriwu yani sumidong jatan. Nani tuwiwu anak na ayamat cingay suki ti tawan do tau do karawana yani mawak-wak no raratenta. So dinarana nalamurungin niya tenu raraten. Unikak mana sang niya matadutuam na ikariluyate na di makatap-tap suiwa walam ni Moise. Hamuriwu na nituvuyan so seiria umuyat jate na umunut do isarinan niya matadutua wari. Ajirana may raratenan. Tao tumanguri do malasa ununuda tawam italamurong no ununod na. Umunot do sirya tawam italamurong na niya mataduto. Italamurong no ada na ununod na tawam mangidu kararatan. Italamurong no siryam maapdaw igapiya no ununod da. Kano tumiyuno nga ikavino pada. Utumanguri do malasa ununod na tawam akman ikavuso yan siya mataduto. Tadi nangunuchiw iwa walam na niya mataduto. Utumangurido maala sa ununod na tawam di nakranukman sang niya mataduto. No si italamurong na inyo no siriam mano yung kadinyo na mangurayan do ada na ununod nyo. Tau vari no siri upangurayan nyo. Ukabuan no seri na ni Yes Kristo am di machikaup di Kristo. Am no simien di nyo si Kristo am tanamawak-wak wukataw-taw niyam mavyi upad nyo. Taya narana ni vunas uraratin nyo ni yamataduto. Am muriw na abnakan di nyo abura na su raratin do tangayin na. No simien di nyo seri na niya mataduto ni umviyay si Yes Kristo am ak makamususa nga ipirwan na viyay niya mataduto. Dukuyat na din yun seri na niya mataduto. Amur yan mga kaktawo, di tatumangurayi do adan ta ununudan. Tanusito nyo mangurayi adan na ununud nyo. Jabu ka din nyo ngayon do kararatan na. Amno si unutan nyo serya kumaruduraratan nyo. Jabu ka din nyo avyayan do tingatwa. Uipi palanginan na no serya tawam mamiminsira akmaniyanak niya mataduto. Tawi turunan niya mataduto aseryam bekena mapi lamlam sujinyo. Awuman niya ijinyo. Tapi valuun na inyo akmaniyanak niya mataduto. So uyatan na jatan no sere atumawag diya mataduto amancino muama. Usiri dununid tam uriwi pakatan ng tado minakapivalyo na diyata na akmaniyanak niya mataduto. Numano yung kakmatiyanak niya mataduto mano yung kiyan no ituro na diyata numakwa. So ikakmantasa nga matsikasarido anak na si Yes Kristo. Taya tinanam numatsanod tado alalunan ni Kristo am machikarwi tadu arwarwi na. Kunak-nak manu alalu tas chay kwayam jabu kapakataga na so yaumanama arwarwi tanumakwa. Uya makakadaya nanya mamaug niya matadutuam ya dato dajin na law
araruno ipitutunu arwarwinadu manuyung jatau. Tau yami kamadadayana nyamamaug na nyamatadutuam ni mablis unyamugan na siradu kanyamachiranu daji Adam aniwiyan na nyamatadutu. Ambekena idu nyamamawug nau akmansang. Tamungani jamatadutu. Tana akmansangam amyan sukas sarwa isaliwidanu nyamamawug na. Suikanu yung darana matsikasarido umanu yung jamatadutu atawa ji rana babalinas. Yatakaten ngan si cai kwayau yama kakadiya yanan nyamamawug nyamatadutua yamyan su aladu. Akmanso amyan dubaw yamabakusu rik-rik na. Bekna unyamamawug na akmansang. Taya tira na yan no seiria atawa ayung kadnano kapantanan natin nyamataduto so tumi yun nga ikabinu padtam akmanta sangdu ununid ta amachiririk na dya. Awu mapananala si yamatadutua mapanupjatin anak na amantan natin suji rana wakwaka kataw-taw tad tingatu. Una pataradangan jatin nyamatadutuam tatudaji ngamuga yamapso yan ituro jatin nyamatadutu. Amnutun na citawu wakman sangam di mancenurya yatudaji ngamuga makap ay ituro na jatin nyamatadutu. Amnu ipigan ngan tau ya di macimatayam manu yung kajita maciririk na umnanalasya. Akmansang tanum yan su alalutam nasidungun yatin no seri. No jitatin nga mapasya si jamatadutuam naranato mapasya siya yatin no seri. No jitatin nga patwawunat ciri. Siya matadutu yang makateneng dununid ta. Katenengan nau nakenakam no seri. Tahu seriyam na tumangurayu na kenakum na nyamatadutua yami nurin nyata na yamanu yung ay talamurung na tao. Tamu katanengan nakasidung nyamatadutusu yam rarali nya tawa ni pamnekan na mangurido na kenakum na ataw. Sunay kami minubarida na ipipalanginan nyamatadutu. Suikano yung da may papyan niya. Tau ni pamnekan niya matadutua amrarali niya tawam. Tunaji nga muga sira akmanso anak na si Yesus Kristo api yasu agapan siya. Suikano yung nani Yeswa akmi rakeg na jaten akmi may kete-kete du cinai. Tau-tauan ni pamnekan niya matadutua amrarali niya. Ni panup na sira umano yung ja. Kabnek na sira busuraratin duta ngayon. Suikano yung da macikarwi ja lu tinga tunong makwa. Nuyak man sangam ikung ipancita. Nu sisidungan na yatin niya matadutuam abu makaragjatin. Kakwakwan nu anak na yanadji ingbiwan niya yanan ituro amawakwak niyatin. Iman ngura nau yamakakadiya kakrebentanunakam. Tadjabu naing biwan jatana. Sino amraw-rawat jatana ni pamnekanan niya mataduto. Taya teranam narananyab nakiyatana abuso raratin dutangayin na. Amsi no paru yaman sino kawiyan na nyatin niya mataduto numakwa. Jabu sa katawa. Tasi Yesus Kristo na ni mawakwaka kapiruan na mabiyam yamiyara na duwanan na niya matadutua yami ninurin nyatan. Ikung umapasi jatan do pangangarilawan na Yesus Kristo. Manwa alaluta, manwa pirarutan da jatan, manwa kaksinanta, manwa kapuno pimi masaudanta, manwa
kangini na nawanta, manwa wakwakan dajaten, jabwa, taya bu makapasya jaten du pangangarilawan na niya mataduto. Huwarwa alalutam akman suyadem kutdosisyo. Taman niringam anuingan naman yimu. Amuriwo yan naman ipang di suararwa yatudadyang isuinawan. Yada yaman patpun du tawdu kaglinga yuma nama yada wakwaken. Amca tanusipian anta si Yesus Kristo ya marilunya tenam jabu kadita makaragan so ya makakadia alaluta. Tayaku anuingan wu kabunu makapasi jaten du pangangarilawan na niya mataduto. Tanamabita tanamawakwaktam tumiyunong karilawan na niya niya mataduto. Tanatin siya tanakalamsuyan ni sa tanam abu makapasi jaten niya mataduto marilong niyaten. So ikabo no yuyat do sinukubnuan ita makapasi jaten do ari-arilo na jaten niya mataduto. Tana si cakwaya, tana no makwam, abo do karawan umbiyan suyo yata mapasi jaten do pangangarilawan na niya mataduto. Yara na machikaw Diyos Kristo apan yun singunta.